Anya laki din! Amon, friend, nakaragragsakak ita. Ha? Ay sana all no kasta. Kat, anya ngay mo ti makagapo iti dayta kinaragsak mo? Ay na, saanin ang nakaltasan ti sweldo. Kaya't naasawan, nakabayad akon iti loan ko. Kasta? Ay, naimbag ka pa'y. Siyak, malayo pa sa katotohanan. Ay na, di ka madanagan, friend. Malpas tumaladay ita. Di mo pang panunutin. Kaya't gapo tabuo ti sweldo ka na alak ita, ilibre ka. Ha? Pundo ti bagbagak. Mapantay di sintermol. Kalpasan ti trabaho ta. Gumatang taman iti sandal. Sa gaysata. Ay na, agyaman ak unay. Agyaman ak at talaga. Oh, atoy! Nagpintas, oh! Bagay mo da itoy! Ha? Ay unay kan. Nagngina unay daytoy, friend. Ay na, ibagbagakan ka. Ayos laeng, gapot asag paminsan. Iso aday ito yung ti alaem. O sige, sikatinag ko na ah. Wen! Alaem mo tam, ibabawi. Siya ti makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyaman ak manan, friend. Nay, kasla sandal mo na itaimot mawanakaw. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpit na talaga na ya bakla. Awan makunakin ko na. Saan ang naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla. Kitaan niya daytoy. Agbalor iti 1,000 a sandal. Inted na la kanyak. Un nga raw. Ay na, nagpintas mo day tan. Kit ala, o saram day tanak kaw. Sigurado ang may bagay king ka. Uwan, tatang. Ay na, nagpintas mo tanda ito'y best friend kon. Kung nagtumang ngamin ang may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha. Oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adyan, stop no siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip nget ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamlano nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandak mo. Kan may sa nakalalaan. Che. Bakay! Naslaytay ka pa yung agsasaw ng may sa. Hay, marurudak nga rudla kay. Marurudak ka talaga. Apay mo, Dabaklakin ana. Kunamlano nakapimpintas da. Kat no agpadadamot la alaad. ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wen lakay, ti amo da siguro. Iso dalaang ti makabail agumatang payman. Agsweldo aktulang. Saan lang amay sa wenudwa a paris a sandal ti gatanga. Talo ko naman. Ha? Wen lakay, bareng maistroke da gapo iti apal da kanyak. Ah. Ay, amom friend, adda na ibaga ni Marlene kanyak. Ha? Anya dayta? Amom, nagmaya ti panagsarita ta idi na minsan nga aldaw dito eh. Gapu lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo ganti rurod na kadata? Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya kumati basultakan ko na. Kan anya kumati pakarurudan na. Kat awan mo ti dakas ngar aramidan takan ko na. Saan aya? Awan man.
Ang among matanda di sulid na. Ay, sulidad ko na ata nagalas ti ugali na. Na ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay mo ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumaak lang iti day di a tao, ikalik asibib yan. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga araramidan takan kwa na. Mauman tulat ta. Sa dino ti paparang bakit? Ay katam mo mat, nagsweldo at lakay, mapanak ijay Center Mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko tayman sandal akapipintasan. Anya? Ala, inakon lakay, excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Soledad. Un man nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana, nga isudalaang ti makabael agumatang iti ninginaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin apasikat kat. Ha? Anya laang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Aniha? Una na, pudno ti bagbagak. At tiwak idaan no may papanlaeng iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ng isuda, nga uray bakbaketa. Aniya? Talaga ka maging matang kay ti sandal mo? Katuan, imbagak matkan ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matan. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man ta 3 inches a heels na. Amangan no nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit ka tap no agusar ka iti kasta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay babainam. Anya pa kay baba inakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta oray 40 kon. Amukla ta ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kaskalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Ti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni, Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rugkan ka na ito ginatang ko asandal la. Oo. naa. Makapaasar ka! Panaw! O anya, maibagay ka di kanyak da ito sandal ko, lakay. Kita man o. Unay ka na ya. Anya matenday talang kas kalag bibisin. Ang saan la akas la. Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumahit. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga to ti hills na. Apay, sana nasakit ta sakam. Nasakit gaputa jak unay maipag na itinasayaat. Ang okay lang. Gaputa na pintasak mat. Na, anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy, anya manen at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang nga ruden ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na dayta. Ngam ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairwamak to. Kat no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken na kanyak. Anya?
Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya? Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamagayam solidad. Wala na, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman nana, ay wan gayam, maibagay mo't lakadi kanyak day ti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman manan nana. Ang mabiit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam, iti day ta sandal mo? Ah, ay na, agsaksakit nana. Ayos lang, tinapatagkat na pintasak. Natayagak, kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda, kunak tan ano sa mutlatan nga agsaksakit day ta sakam, iti day ta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ka sandal mo, Ma'am Soledad? Ah, aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandalyo kin ni Ana? Po. O, anong say mo, ha? Ti amuyo siguro, da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan mo timbagami akasta. Anya mo tanda tang ibagbagam. Ay di ka man agin didi nga awan amom. Ngamin, sipod pa'y, nayanak kayo apasikat. Naa? Pasikat kayo. Ngam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Ngam da kayo, 1/2 inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Bumaba ako ni EJ Kitchen, inakon ag-lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabahwak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches asandal ko. Anay! Anay, naligusak mata, nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan dak! Pangasiyo! Anay! Anay ko. Anya, nakitam lang arudan anatulidak dito agdan. Ngam kastapay la ti reaksyon mo. Ay, gunggunam. Anya? O anya, mayati 3 inches asandalan niya. Nakabuild ng self-confidence ako nam. Nga manya nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. Anay ko. No nga ije mall. Uno ije kaadwan ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Jay eksakto lang, girl. Jay kabaalan tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na, pangasim. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Okay. Panawan ka pa'y ha. Inak ije kusina. Anay Inak ko. danunan na ije. Grabe ti ilakda akakadwa. Ay bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipag na. Anya ngay ita, natulid lang aron ijay agdan. Ay na makapailag nga ro ti lang na idi natulid. Kasla pimpiman. Ay na gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam. Na itama iti agdan. Ish. Ay, noan niya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat.
Dahi talag paspasikat ti ar-aramiden na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli ket 4 inches jay heels ti sandal na. Nay, apay ngay anak ka chinilas ka mat sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, ha? Adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong pakagapo itirurod ko. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatang. Damagampay laang salbag kakitdi. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw tilimbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumod nga men. Kunamlano ka ba alam nga ipagna? Day tati maganab mo dang nga. Anya? Anya? Natulid ka, Jagdan. Wan, kat anya ngay Ay, kumati nakakatkatawa. May sangkamat. Inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklat kang agbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakin ka, akong di sandal ka pailaan. Naimbag kumaaday ti awan heels na mo. Ngam 3 inches mo ti heels na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aro din Angam, sa bagay na puskol magkataro pa ma. Di mo maamuti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel, no awan tinasayaat nga ibagam, mabalin ka di, panawan naklatan ditoy, ang mga no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agung ungot ka, kaputi imbaga. Imbis sa panunutam kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya timabagaan bakit? Okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti heels na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duang aldawan na di ka simsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Ha? Awan bibiyang mo. Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? No. Ammom lang harudan akastoy da iti rupak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaag-guuyong. No addaman aguuyong ka data. Sika Kansaan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakbakitan kan kunak mananay. No anya ko madagiti usar ang maibagay kan ka, iso ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar, iti saan ang maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.